Milangu ta mahungu ya Xitsonga ka SABC ya xa Twix soka Auckland Park eJoni. Hi leti nhloko ta mahungu. But we are excited as South Africa and very privileged to be heading the G20 for the very first time on the African continent. President Ramaphosa u ri mfumo wu karhi ku tirha swinene ku pfala vangwa exikarhi ka vafumi na lava nga swela. Okay, na nkarhi nakambe milangu ta mahungu ya Xitsonga ka SABC. Ariperile. President Cyril Ramaphosa u ri mfumo wa yena wu endla hi matimba ku tisa ndzinganano exikarhi ka vaakatiko la Afrika-Dzonga. Ramaphosa a vulavula nhlengeletani ya varhangeri va matiko ya Afrika entsindza Abidjan, Cote d'Ivoire. U ri ntlawa wa vaakatiko va mabunu lava nga rhurha laha tikweni va eAmerika a va ngo xanisiwa laha kaya. Mfumo wa President Trump eAmerika u va nyike vuchavela wawa wu hehla leswaku mabunu va xanisiwa laha South Africa. President Cyril Ramaphosa na President wa Rwanda Paul Kagame va tshame swin'we ku vile na ku jamelana exikarhi ka varhangeri lavambirhi hikwalaho ka nyimpi eEastern DRC. A hi ro sungula ku va varhangeri lavambirhi va tikuma va ri endhawini yin'we hi xikongomelo lexi fanaka. Ramaphosa u tirhise rendzo ra yena ra ntirho eCote d'Ivoire ku va a kombisa leswaku Afrika-Dzonga ri lava leswaku G20 yi va leyo humelela. We participate with a number of countries and the US also participates and leading to that summit where we will, as South Africa, hand over to the United States. One would hope that it will all happen seamlessly and in an ordinary and well-managed manner. So we will see how this whole process will end up. Nyimpi ya sweswi eEastern DRC hi yona yi nga rhanga emahlweni eka mkanerisano. I would like to compliment rather than contradict what President Kagame is saying. The processes that have been happening on the continent, either the Nairobi process or the Luanda process or the AU process, have been very, very essential in building a foundation of peacemaking. If you look at what we've been doing on our continent, much progress has been made. I think we can't say nothing has been done, generally. Whether it was to do with the reforms, and I think Africans have come together. They have defined things and they speak with one voice. Increasingly, there is significant progress. Murhangeri wa Rwanda u ri maendlelo ya Afrika ya tshama ya ri ya vulavuri bya le henhla. Kagame a vulavula na forum ya vurhangeri bya Afrika eCote d'Ivoire ehansi ka nhlokomhaka leyi nge xana ntwanano wuntshwa exikarhi ka xiyenge xa mfumo na xo ka xi nga ri xa mfumo wu ta tswala mihandzu leyinene laha tikweninkulu ke. There is a mentality out there, it's sort of a mindset in our continent that somebody out there is going to foot the bill of our development. And that has undermined our effort to contribute as much as we can ourselves for our own development. U kandziyise hileswaku tikonkulu a ri lavi ku titshega hi matiko ya le handle loko swi ta eka swa timali. Kasi loko swi hatitani holobye bya matiko mambe Ronald Lamola u tshikele leswaku maAfrika-Dzonga va mabunu a va le ku xanisiweni laha kaya. Lamola a yangulamela na ntlawa wo sungula wa vaakatiko va muxaka lowu lava nga yingisa xirhambo xa President Trump xo rhurhela eAmerika. Lamola u ri President Ramaphosa u ta endzela Amerika ku nga ri khale laha a languteriweke ku ya hlangana na Trump. There is contestation with regards to the issues of the G20, including what will end up being part of the declarations of the various working groups. But we find solace in the fact that most of the working groups do reach consensus because the G20 is a consensus-based organization. And we are also looking forward that the Leaders Summit will also be able to reach consensus on the declaration. We are undertaking logistical preparations for the hosting of the Leaders Summit in Johannesburg
in November 2025. As you can imagine, the summit is a major project requiring significant planning, coordination, and project management. We have put together an excellent team from across government and the private sector to oversee and implement this successful summit. We are also glad to be partnering with the Gauteng City region, including the city of Johannesburg, to prepare for this summit. We believe that we are on track. To the people of South Africa, this presidency is yours, is your platform. Engage with it, own it, and hold us accountable. Progress is not just defined by the meetings or by the number of documents we deliver. Progress is defined by finding concrete and collective solutions to our challenges, and by how we improve the lives of all citizens, in particular the most vulnerable and the most needy. From Johannesburg to Rio de Janeiro, to Washington, to Abuja, the impacts and the outcomes of the G20 must be felt in the streets of such cities and to the local communities of the world. Ntlawa wo sungula wa maAfrika-Dzonga va valungu va rhurhele eAmerika. Va khandziye xihahampfhuka kusuka eOR Tambo va kongoma eAmerika. Va rhambele ku rhurhela tikweni leriya hi President Trump, loyi a hehlaka leswaku mabunu va xanisiwa laha Afrika-Dzonga. President Cyril Ramaphosa u ri ntlawa wu hava swilaveko swo tekiwa tanihi vahlampfa. Ramaphosa u tlhele a ku na matikhomelo yo biha kumbe xihlawuhlawu ehenhleni ka ntlawa lowu laha tikweni. Ramaphosa u ri u ta yisa emahlweni no kanerisana na President wa America Donald Trump mayelana na mhaka leyi. We've raised our own concern because those people who are being enticed to go to the United States do not fit the definition of a refugee. A refugee is someone who has to leave their country out of fear of political persecution, religious persecution, or economic persecution. And that's what the United States says they're undergoing in South Africa. That's why they've opened the door for them. Yes, and they don't fit that bill. They don't fit that description. And I had a conversation with President Trump on the phone, and he said, what's happening down there? And I said, President, what you've been told by those people who are opposed to transformation back home in South Africa is not true. Lo ntlawa wo sungula wa mabunu lowu nga ta fika eAmerika. Endzhaku loko mfumo wa Trump u teke xiboho xo rhurhela ntlawa lowu tanihi vahlampfa. Holobye bya matiko mambe Ronald Lamola u bakile etlhelo mhaka ya leswaku ntlawa lowu u baleka ku xanisiwa laha tikweni. We have stated in the statement we issued on Friday that in line with the international definition, they do not qualify for that status according to us. And there is no persecution of white African or South Africans in South Africa. This has been proven by a number of statistics in our country, including the police reports. Lamola u ri hofisi ya President Ramaphosa na vuyimeri bya Amerika laha tikweni va karhi ku hetisa ku lulamisela rendzo ra President Ramaphosa ro ya hlangana na President Trump eAmerika. Preparations are at an advanced stage, and I believe when everything has been confirmed very soon, the presidency will be able to inform the nation. But I can state with certainty that they are at an advanced stage. Mfumo wa xifundzankulu xa Gauteng wu tsandzeka ku tirhisa 1.8 billion wa tirhandi eka lembe ximali leri nga hundza. Mali leyi boheka ku tlheriseriwa eka ndzawulo ya timali ya tiko. Holobye wa timali eGauteng Lebohang Mayile u ri yo tala ya mali yi nga tlhela a yi pimanyeteriwe eka ndzawulo ya rihanyo. Mfumo wa xifundzankulu xa Gauteng wu ri mali yi nga tirhisiwangiki eka lembe ximali leri nga hundza ya ha ri kona ku ta tirhisiwa eka projeke ni mapfhumba lama yi fanele ku tirhisiwa eka wona. The 1.4 billion, it's what comes from the provincial equitable share, meaning it's a money that we've got a discretion on. And the 400 million, it's money that comes from the conditional grant. And out of that money, it's only 85 million that will definitely be unspent because we've not asked for a rollover. So from where we are sitting, we should be able to reprioritize and
reallocate the 1.4 billion. So we are not losing 1.8 billion as it was initially reported to National Treasury. Eka 1.8 billion wa tirhandi ya mali nga tirhangiki, ku tlula half ya yona ya ndzawulo ya rihanyo ni ndzawulo ya dyondzo. Some of the reasons for the under-expenditure, especially the Department of Health and Education, which are the biggest contributors towards the under-expenditure that we've seen the Gauteng provincial government incurring. Some of the issues, as MEC has indicated, during the adjustment budget, we allocated about 600 million to the Department of Health and 300 million to the Department of Education, which was additional towards their compensation of employees. As we are all familiar with the fact that as part of managing the budgets of the state, DPSA did issue a circular that included more controls in the process when you are actually recruiting, and that has seen a delay in actually filling these positions. So some of the under-expenditure was related to the compensation of employees. Mayele u ri holobye wa mali ni vaholobye va mali kusuka eswifundzeninkulu swa tiko va ta khoma nhlengeletano na vhiki leri laha swi nga ta vekiwa erivaleni ku mpimanyeto ka swifundzankulu ya cinca kumbe e-e. Isa mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC kasi hungu leri nga rhanga mahlweni madyambu lama President Cyril Ramaphosa u ri a ku na nxungeto ka vaakatiko mabunu laha tikweni. Ntlawa wa mabunu lava nga suka laha ka tikweni tolo va languteriwe ku fika Amerika madyambu lama. Vaakatiko va le Juliusburg eKahoveni a handle ka le Tzaneen va ha chuhile swinene endzhaku ka loko ntlawa wa vavanuna va tiviwi va nghenile vanhu vo hlaya emitini. Ku pfinyiwe mune wa vanhu ku katsa vana. Vaakatiko van'wana va bukuteriwile loko wanuna wa kwale Kahoveni a baleseriwe no dlawa emalini na vhiki lama nga hundza hi wona ntlawa lowu wa swigevenga. Mutirhikulori vika leswaku wun'wana wa mindyangu leyi nga ngheneriwa hi tinsulavo ya letiya u karhateke swinene emoyeni. Pimani Baloyi. Ndyangu wa Kancha eKahoveni wu weriwile hi papa ra ntima hi xitshuketana. Leswi endzhaku loko David Ncha a baleseriwile hi swigevenga leswi nga tshova swi nghene ekaya rakwe hi matakuxa ya Mugivela. Va ndyangu va vula leswaku swigevenga swi n'wi baleserile endzhaku loko a ale ku swi nyika xikhiya xa movha yakwe. Va ku va kombela makhiya ya movha va lava ku teka movha ni se loko va ku va lava ku teka movha i laha nyimpi yi nga sungula koho va nga sungula ku lwa na voho va ku no va fosela ku va nyika makhiya ya movha. Se loko ku va ala i loko se va sungula ku va duvula. Kasi manana loyi ni tintombi takwe va ye exibedhlele xe kusuhi ku ya kuma mpfuno wa swa miehleketo. Manana loyi nga ta ka hi nga paluxi mavito yakwe ku sirhelela n'wana wakwe loyi a nga pfinyiwa hi swigevenga leswi u vula leswaku swigevenga swi n'wi byele leswaku swi rhumiwile hi munhu loyi a nga va byela leswaku u na mali emutini wakwe. i vanhu loko va tutuma loyi nghena la kamareni mama i titsotsi loko miyela hi miyela hi vatwani loko va famba hala ndle va ringeteri vanti va famba va hala kitchen va vuya va ringeteri vanti rale ra la kamareni va nghena loko va nghena va ku ri va ta chelete rumile ke mkhotsi wa gago o re tle re bolaye o file 3000 le re bolaye o na le chelete ka rena ke na chelete bana ma ba re ga ba re a boladi go ka re nna ke ne miscarriage ke na le miscarriage ka mkhwano ke na le miscarriage ya o bona operation ka montene ga ka wa baba ka moka go kwa baba ebile ke a lwala ke positive ke phaka dipilisi tša HIV a dina nthekile ba landra lwalonkulu. Vaaki va Kahoveni va tshemba leswaku swigevenga swi hlasela mindyangu leyi nga na mabindzu. Ndhuna ya muganga na yena u vula leswaku u poneri a hlamile vusiku lebyiya endzhaku loko a ye endzhawini liya loko a tivisiwe hi ta mhangu. U vula leswaku lowu i nhlaselo wa vunharhu eka tin'hweti tintsongo leti nga hundza. Vugevenga lebyi byi le ku tlakukeni hikuva a hi ku sungula ni nga ku sukela hi n'hweti ya February ka nharhu ku humelele ku ni kun'wana na koho un'wana va nga n'wi duvula a nga hi siya va tlhela va ta fika va roba mavhiki manharhu lama hundza va ta nghena ka xopo leyi va nga discount va roba na koho hi swi tivisile vona nga ku xiphorisa
a xi hi khomi kahle a xi hi pfuni ka swilo leswi endlaka. A ku se khomiwa munhu eka mhangu leyi kasi hala tlhelo mudyondzi wa ka metiriki u baleseriwile a lova loko ntlawa wa swigevenga wu hlasele mindyangu yo hlaya etindhawini ta ka Malamulele mavhiki yambirhi lawa nga hundza. Epimani Balo wa mahungu ya SABC eka Hoveni ehandle ka Tzaneen. Vuhlayiseki bya vaongori a ku ri mhakankulu eka ntirho wo fungha siku ra misava ra vaongori namuntlha eMpumalanga. Leri i siku ro tekela enhlokweni ntirho wa nkoka wo tirhela rixaka hi vaongori. Holobye wa rihanyo exifundzeninkulu xa Mpumalanga Sasekani Manzini a ri xiphemu xa ntirho wa siku leri eMkhuhlu kusuhi na Hazyview. Kasi mutirhikulori na yena a ri Mkhuhlu kun'we na vaongori eNhlamulo Mabasa. Vaongori a va yimbelela na ku cinela siku ra vona. Namuntlha i siku ro khensa matirhelo hambi ku ri ku tinyiketela ka vona. Kambe ku hlaseriwa ka vaongori ka ha ri ntlhontlho wukulu xifundzankulu xa Mpumalanga xi nga langutana na wona. Sifuna ukubona kwenziwa ubulungiswa in terms of safety ne security yababereki bethu. Ebaberegini la sometimes ama securities njengabantu uthola babancane ukuthi na kune crisis ba ensure ukuthi they are able to keep the crisis. Ngesinye isikhathi uthola bakhona babanengi mara kungana ama equipments abangathana bayawaberegisa ukwenza isiqiniseko sokuthi ababereki bethu baba secured. Lembe leri nga hundza vaongori kun'we na vavabyi va hlaseriwile hi swigevenga exibedhlele xa Caroline. Vaongori va koxa leswaku mfumo wu tlakusa masokisi loko swi ta eka vuhlayiseki bya vona loko va ri entirhweni na ku thola vaongori. The problem yekuthi manesi mancane eMpumalanga and sinema borders la eMozambique neSwaziland that labeta eMpumalanga bete batofuna lisito and siyashota thina manesi and siphinde sishote ngema resources. Ma resources asinawo la maningi ekuthi simithe umqashi kuloko lekumele sikwende njengemanesi. Eswacela kakhulu uhulumende wethu ukuthi asinikeze izinsiza senzo kanjalo nabasebenzi abaningi ukuze sizokhona ukwenza lo msebenzi ngokusheshsha nangokuthi sibe productive emsebenzini yethu. MEC wa ndzawulo ya rihanyo eMpumalanga Sasekani Manzini u hlamusele leswaku va tekela enhlokweni swivilelo swa vaongori. U tlhela a tivisa magoza lama nga ta mateka tanihi ndzawulo. Ndzawulo memetelile ukuthi ke le contract letako nyalo kutawuba netibhamu etibhedlela nasema 24-hour clinics zokuthi manesi wethu aphephe ngoba sesizesende lokho ngoba lo mphakathi lokufuna ngabo uvikela amanesi nguwo lo uhlukumeta la manesi wethu. Loko swa ha ri tano siku leri tlangeriwa hi siku leri vaongori vanharhu va nga yimisiwa swa nkarhinyana hikwalaho ko ba muvabyi exibedhlele xa Tonga n'hweti leyi nga hundza naswona muvabyi u ve a hundza emisaveni endzhaku ka vhiki. Nhlamulo Mabasa mahungu ya SABC eMkhuhlu. Ndzawulo ya rihanyo yi kombela vaakatiko hinkwavo lava nga na vumbhoni bya leswaku va ka vona va love hi mhaka ya ntungu wa listeriosis ku tihlanganisa na yona ndzawulo. Ku tlula 200 wa vanhu va lovile hi lembe ra 2017 endzhaku ko dya swakudya swo fana na tibaloni ta khampani ya Tiger Brands. Tiger Brands yi pfumele ku va ririsa mindyangu leyi nga loveriwa. Ndzawulo ya rihanyo veri ntungu wa vuvabyi bya listeriosis wu kombe nkoka wa vuhlayiseki bya swakudya. Va kombela lava nga ni vumbhoni lebyi fambelanaka na mavabyi kumbe mafu lama nga vangiwa hi listeriosis ku tamangala. Ku tisa loko ku ri vumbhoni bya vona byi ni ntiyiso. The Department of Health welcomes the decision by Tiger Brands to finally settle the listeriosis class action, which represents an important milestone to bring this lengthy legal matter to finality and also closure to the affected families whose loved ones succumbed to this deadly but preventable and treatable disease. Mali ya ndziriso yi ta eka lava khumbekaka hi vuvabyi bya listeriosis. Tihakelo ti ni swipimelo. Ku ya hi va Tiger Brand swi nga teka mavhiki yo hlaya ku kuma mali ya ndziriso. Veri khoto hi yona leyi nga ta hlamusela ku lava khumbekaka va ta risiwa ku yini. Gqwetha ra vanhu lava khumbekaka Richard Spo u ri Tiger Brands yi fanele ku ngetela mali ya ndziriso. Tiger Brands yi langutele ntswalo wa le xikarhi ka 15 ku ya eka 25 wa tiphesente eka tin'hweti ta tsevu. Mali ya ka randi yi tile leyo pimanisiwa na timali ta man'wana matiko.
Xava dolara 18 rand 28 cents. Umpondo i 24 rand 13 cents. Euro i 20 rand 33 cents. Kasi pula ya tiko akulana Botswana i 1 rand 33 cents. Minkavela ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $3,241 a ounce, platinum i $974 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi $65.60 imphongolo. Vakana makume mahungu namuntlha i Kenso Snene ku va mulangutisini. Vito ra mina i Musa Mabunda. Riperini. Riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona kwala xifundzenikulu xa Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, kasi tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa North West nakona ku languteliwe mapapa lama nga ta ri kona. Kasi loko hi langutisa kwala xikarhi ka tiko nakona ku languteliwe mimoya yo vevuka, kasi loko hi langutisa kwala Mindzuku kona, loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa North West kasi kwala Alexandra Bay nakona ku languteliwe rintshwa leri nga ta va ri kona, kasi loko hi langutisa kwala xikarhi ka tiko ku languteliwe mimoya yo vevuka, kasi mapapa ma ta ma khama ya mahlweni kwala xifundzenikulu xa Limpopo. A langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Gauteng kona ku languteliwe maxelo yo kufumela, kasi Pretoria 23, Johannesburg yona yi ta va kha yi famba ka 21, kasi Springs na yona yi ta va kha yi famba ka 21. Loko hi langutisa xifundzenikulu xa Limpopo nakona ku languteliwe maxelo yo saseka la nga ta va kha ku kufumela kwala Musini, kasi loko hi langutisa kwala Botsoleni ka Maphata Dzingidzingi, kasi na kwala a Blinkwater, kasi na kwala a Giyani nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela. Loko hi langutisa Thohoyandou 24, Polokwane kasi na yona yi ta va kha ku kufumela yi famba ka 20, kasi na Phalaborwa nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 25 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela, Skukuza 26, kasi Mbombela 23, kasi loko hi langutisa kwala eMilo na yona yi ta va kha famba ka 20 wa ti-degrees. Loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela. Loko hi langutisa Richards Bay 23, Durban kasi yona yi ta va kha famba ka 24 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela, Mthatha 24, East London 23, kasi loko hi langutisa kwala Gqeberha nakona ku ta va kha kufumela yi famba ka 25 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzenikulu xa Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela George, kasi Mossel Bay na yona kha kufumela, kasi kwala dorobeni ra Cape Town nakona yi ta famba kha yi famba ka 23 wa ti-degrees, kasi loko hi langutisa kwala Cape Haggalas kona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 19 wa ti-degrees. Loko hi langutisa Northern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela kwala Springbok, kasi Upington 25, Krooman kasi yona yi ta va kha yi famba ka 21 wa ti-degrees, kasi loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Free State nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela, kasi loko hi langutisa Sasolburg ku kufumela kwala Welcome, kasi dorobeni ra Bloemfontein yona yi ta va kha ku kufumela yi famba ka 21 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzenikulu xa North West kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela, Rustenburg 21, kasi loko hi langutisa kwala Mahikeng nakona yi ta va kha yi famba ka 22 wa ti-degrees, kasi loko hi langutisa kwala Vryburg kona yi ta va kha yi famba ka 22, kasi kwala Tusker nakona yi ta va kha yi famba ka 23 wa ti-degrees. Hi leswi a mi khomile swona eka maxelo. Riperile.